Ahwefo ya sanso edi shemo ewa hebium aha egusa emergency Ghana TV eso medidi se bebi bia obi anyama ekosiye edi amo yeda twidi amponyankopon ase so de nenso edi afemye na ene story amensaka ewo fidem ha se ebusuafo eyawe hosem so maami ewejawo na me na mehwe na ene wetusu kotie tejia over me Obabesia we hune se tejia ehu hia se maami a oye de ohwe ye youth na bananka se die enwo omweni nti no aya no mu hune se mmewafo no ena epekasa ebusiafo ene story abeka mensa ewo fidem ha se ye maami bi ede na asem abedo hinini ewo ahemfie TV so na se mo de bae ni se ni nua ba eweja mofra mienu edi amano na ne baba ko ade a oje no ni enyi ho enti odi ababa dan ye se ye moa no na ne nsa intimika because sisi ade abofra ne ye waye na adwen se on kan wasem a wan hwa na dachi bi no akwa ko wie ba bi bone ene de oye no obi anka wasem na so ochine bi no asem bi ba ho a obeka se wantete uba ne yi eninti no yetaye maami echi busiafo yensem enyenko ninko ti mu nsem ema na so hye no so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section no kam ho ninko hwe video no case number 1 maami akosia de ayi no free buy chimia Achuma tachimai. Why no oba ne kwadu agemai. Ono so wa he trede. Ko! What day in court? Ma akosia. Nana. O me yete say. Na me adomai. Uba ye dwumadi esu aye wo babro. Koran be focus yakasa preko snap. Bodu ane cross over there. Pacho me pa babro. Ko yan so de. Pacho romai. Yo. Munchia no put it sebra asumdwe nkan. Christ asumdwe nkan. Atwanka osunsu. Enne mekufo no so de bibi om so te ase da. CW for che ai. Kuro ya ne do. Na me nsira wo. Yo. O me. Bodin eya me akoso ya de. Eya me akoso ya de. Nsada baburu iso. Nsada baburu iso. Sa asem a me beke. Nukure truro na mbeka. Mini tro. Onyame boa me. Akoso ya. Oda. Na fembe na ade abedai. Na asom de abeda mo ne se. Minu ye weje makwala. Na akola ni sra. Omo ye mienu. Na matete wo mo. Afi de oba no. Na ne me bia o ye no. Ejinsem mo mitu okra ne twa me se ka mitwa da me ha. Unia no wu da bai. Minu ya no ye fanse 14 years ebeba. Na kra ne sesi a wo wen. Sesem na na ti automata chimai. Na se wakɔhye be ma ho. Trede. Ifo na trede de sa ya na manko fa kra na ma. Yako. Efiri wona ebe. Ikota ho kra na nyuma. Ikota ho na nwumre. Unia na wankasa wuni wo ma. Mi akasa na me wo ma. O ma ese. Mi ma ya mi ensa. Ena unia no suja wo sen. Mienu. Oba ne be ma. Na oba e wo mfie sen. Ipacho nya 18 years. Oko school no. Pacho oko bosonche. We secondary school. We SS. We SS. Pacho na. Na de na ade wonom niema. Ononom niema ibi. Na o me fie de ononom. Se bi okwa be ma na so onom de mi ntumi nche. Na ba besi a wo twese ka de se wa ye weremfu. Ai. Na de na kofa sansem ne ba. Na pacho ne se me masem. Ne makwa akoka. Se wo maami ewu. Wo papa nso ewu. Wo maami ewu ebusumi nsia. Papa ye carpenter we ka so me hwe adwuma nkra kwa no konya accident na papa ye nso ye dai ewu ye wanu nkra okra nkwa hwe adwuma kro hwe adwuma no wo ba ewiase ne maame ne so de ne ku no me nua ndo yare no wu ye ti mia na asame ye dai tetere me so bi wonu am mienu e ka me ho enso obi ayi nti maame wu ya mbefa mdem kwa atwuma techeman eje fie mi kunasi am mdem kwa kwotene mu na wakra me no watena wa na ofo wa start me masem na me ntumi nka se me hwa se wakola wo start me ma se me ntumi nka se me ye de me kama no watum na nti bosumi du ba akono efia de twato wo pie wa ama na wo ba no kan se doriti ada na wo yesa nti sa anye wo ya akola ana ko no odi ma ta no ko rura nti ko rura da me tu punu safo ase na me ma nsa anye dai empie nko
Into 1 p.m. kwa na mena na me bo wani ho numi be koda ya wia no na okacha akran sa akran me bie no na akran ne bie no nti akran bie na me koye no wosean wo nsamfo no mu asem na de tifi ase no wo no ai na me se na do ye me no me wa dance wo watch mata chima bro na me te so na ma me akra wadi 18 years de oso obekọ ne boy ho aja ne na mpacho me ka me ne siasa wo ma na wo betwa wo sika be ku di e de nko me ka asanti na me se na wodidi matam no ene madanya me franto ntimi ko fatara na mi wura mo rakro yi ni nsamaso mu tan na wo ma ne we na me baba ya no ni fi awurade nyakopo ene wo twa amaso mu nti wo twa amaso am se no wo twa amaso mu no me so ka de ma hwe ase omo ma me no wi na di fie se ni epa ma me wo ya che o ma me akra be starting ho keji o be starting ho keji nana ene ma me no wi no mu susa o ma me no wo so apene so ba ho P5 aso me ka twata chi ma fo nya ma dance 4 no wa hwe na ma na 18 years no what in the sabo wa so na me ka kire wo se bia tu na ni mo mi nchan ntro da ame wa dance 4 ho akofa ni papa me cho sa asem bu hu omunyina wa twata chi ma bro na me te so ena mitimi ko rada mbwa sha tare ba ye no twa masom ko rada mba ye tibi ba no so eda wato mutai se wo hwe nsu egu ho na me hye ho no na obetena me so me nsa ya card ma obetena me so ni wo bire mi wo fie ho so why any dem so we are guiding se me masem na make am wo ho adanse etrodo wo atomata chi wa make sa so make adanse ewom na mitimi ntwa ntoro da emfanto sa akwala na obetena so obo na was me therefore mon wo ye de wo obo me na wo disika ni twa me na mo jeba na mnana no we ni won wo dimirika no ko gine no osu na madam for baako as maami ama adenti na wusu media mento kasa sister me na neto kasa tibi no ko sister me na sister me na se maami ama do sea authority me nana wo twa ne sikai emoje eba ne sister ne dimirika me so no mu fie opposite no dimirika baaye eto baaye no sister ne sikai no kuta akola na afa hu se sister ne ba no etafo yesa na me sani fen ne tini so no abo this time myself saw ni three na me so me say this time ba no de sika ne me anu apie abegina ya bonte kon this time be je sika ne ye dey me anu sas ma make sister ma dance ne me na watch ma te chom bro no ba ko so this time be je sika no de fra kwala ne sem eti ho na baba na oban me se hye o ma me na dori te dey e prepare na ma for so ko ye case my name so ko ye case waka se wa wo ye fun ba na ye wo sa ene ma me de baby abaye wo tumi twese kan no mu nye case me enchi na wadu 18 no ene de bi Satan na ba cha o twa me sika na onyanya 18 no ha to onya 18 ni nwansa no twa sika na me se am ko ye case ana me se du ho a chese ana me se me de me ko ye case no ena eja ono e kan sister ba ko fa ni se wa me se me ntie afa de ma hande ye do no onya de onko ne menya masomdue ena eja be kan mo kan aya na me se de bi ena eja mo kan na eja tie etimeti ana ne tie tie an tentan se na no February ya wo free fie January ending won kwa me Brenda mrema kwa na ma ne se obeje 1.5 so fa 1 million ye de e ma no na wo se ade twa akoto ade ba besima ti ade tena wo kwa ade 50 na ade akoka no no su e to come security e bo to security sa na tie de ya ene dwane ko di police station honum ti 50 kan no ba tontos ne to jene ne to kosu ya bra ba yero ne fa nye de e ma apesie ana ase mama te no ana pa osi su no koye na me na ko tena team se mada ti na to sina na wo no aduan ade esa am say na authority me so me ye phone man ne se me ko ba bia na ma fresi so na me frem na na wodum phone no na me say eti ho ana me se do maame ama wodum yi no wosna na me ko ja so bia so nye de eni on fa Brenda no so nye de e mesi ho me san ko wura dem tim ko wura dem na me sha ho sa na 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 ne o de anwure ko topan ne tombra ma na me nyede mini sam na de asa yentime mo bayra pese nyede enke ka na me suyo tim ko she ho na me maame ma bra me nyam so me dwan bi bia sha me de tim me dwala kwa ne me say the dority ampa sa dwan no kwa no ye de o de ma fa so to an bag em was na ma anya no waso ma dority no na me ba se sie me hu se o ma akue bag na o de ko ma akue no ekuta dority no wodi mirika ana me se ata me so kwa me Brenda mrem na wo kwa ba no kwa afa no che so de Brenda no abesi ejal ho na che scam de mane ma de wanya dai wa nto na so de scam afuro kai and wo de call do de beko ndina 7 so kwa me bla ire wa fi jase da de ase eti enu afa ko hia am ka chem se busuafo se na do de tie dai aye mi hu no eti bia no obi nam no kwa ko hu akwala no
to say no why day why no musu what and me bla ba ko say sister no nom di number man o frɛ ko no say Dorothy was so hwan and was so fa kwaache and am no ka say e ho agyan phone so na akate ko no this sister de nya abotere na pressure bu ante sa obenya pressure ko no why day wo abra wota mu so na mesu mate and eja ye ko ye bedru juwada eti benada ana me nua kwaache no nua tapani e de sam na ko achima ana ko hunu no trede ho ase ho no bu sanso osia me ma me ko wiaba nti baba madam fo ho to ba no ka me bla hyehyɛ akola na yira afri fie ko na awotwe mi so ma me hu no no se saa etire te so mo fi wo chem ko ne te sanya saa fie ho no ye den otie acho nti ana me bla hyehyɛ ata wa yira afri fie ko ye de ma me ye den aka ana me banda ne tire fie bi saa fie no de kyenya won wotie e ma me bla tu hu ana mokɔ ya mo se aba ye bia enti fie ha ana me bla ye den odigu nti me papa fie na ba akwa na wa antana ho de oso nko he ball ukuya da anwumre ana ohunu Dorothy no was Dorothy wote atoma tachima ha de wa mane ye ana wasia me na madam fo we na ye de enam ana sa akola anso boy de gane no we de onim wa de gane no we de onim no wase ba na o mu friend ukuya na dwonum sa amra de asa nti mu de me fie da me bla ye na ko telefone ba e be ma peda o ma senti me ba kwam bia so be po bia me na tena me fie ho no na me de me na na ye de aba na ba bi o hye bia ma ye de ma be pa ni ma ye de mehu enti kasa ne nyamuso ye kwa yiye no ye koto ntoma no ntoma kodi saa akwala no efie ni ho tele no pam ye no e de me de ko ma saa obi ane pa konto de de bedim ho eti enyo me ko fi oka cha nti una boy banti bo no nkro ne fa ana boy bi bae o ye DJ ana wase anton boy ne ga name was what's the guy name ne de say me de na say me achenti me re fi ga no was me to kan was what ye ku aba penny ya pe fi ho na boy ne tie ma ho na wotie ana me call me bla ho say na me bla anye dey e me no sister ya ko baby e be kwa na akoye nti eni kan fa police station ansa na ye dey ya ko fi ho ene ye ko e mani kura kum e de enko nti e de enko asema ye nwa kire nwa enu ma kola wa madam what you say no ni nyina oh ka tell me say akwa na ye case we say ana ajamani me bla e ko fi ho ti e ko fi ho no ana nko bo if you say me first na me to me dia group nko bo pru no mu me ko ya na me say ago ana bo pe ba me se krache wo na wache me ba abesha wo dem na wache me ensani wo se ma na so ba na onya 18 years etimi wa na me se makose mama amaware boy na asem okano nana wotumi wale wo ba no ana me se mama amaware me mama amaware makose me mama amaware ene na na e wo ho de boy me hwi na so nem ka se ma anya na me boa wo dem hwi na so e wo ho no eti ho fi onso ya assembly ma fi nto na assembly ma ba no busa amsa ade ana me se makola na be fi ha se na wa assembly ma dem ya se akra no fi ehu ni de bia ukura se ba wa assembly ma se ba dan fo ba kro mo kra utimi ni boys ko jabo dan fo ko ade nti onso bi ba wo fie na utimi nka ho asem ana me de be fo ko ta akra na me baba akoje ma me ana ja ana dwem ko pe be de chiye ana me ko te chiman ti me ko te chima no na oba ho na oba akra na afima kwa akwa fie ana obo na ho na ja o ma ne ma so odi si kwa so ana nti oba ye na akra ne frɛ assembly man ana uma ba akubisa ne sɛ ho ana osi assembly man ana nti se family kasa family boy ne kasa to oje no osi assembly man na wo akra be se mu fie na dodo sei kambe si so na onsem assembly man ma me ka chense wo assembly man adenti na akra be se wo fie na wo ma me na bana sesi a wo se wo assembly a wo ko akra na busuafo ho no abusuafo ne gute wo se woni ma me na ye de watete no esu no wo fa no wonu mu nyina ye de a wo tere do nti ko ne wo fa mo ho na anu nko ka bibi na me de eja etim baby enti na me ko tere ma me ka chem sa akohia esi watete akola sa ma akola no ese wonya ma akola na ye de enti da bi me so me tie mu program na no dwaram de beda mu program na producer na ye de busa me se band me nim no number me ba no so me nim no number na assembly man no number na me ye de me wo na mo fra assembly man kwa na wa amfa ti awiem ho no frɛ no ye de fa enti no ka tell me say assembly man so na me se me makoso de no ne maka Mami,
asa asem na asa wa yetwan eye di asem a difo madam te difo e di asem maledi die asem na wudi akiri di asem na kwa tentane say abranche no wachi ge na hyedem no eye assembly man ni nwia ketewa no fast e to no assembly man o fi no hu say very well wo aso wo sakra no e ti wonya underage na say maledi eni kwa so man e hyedem se ye ko wi maledi assemblyman ke difo so ti assemblyman nua ba mu wa waso mpratwe wakofa oba ba fie won kofa akola 14 years 18 years ni girlfriend aba ne ho a enwo fa ne ho bayi ese obi anim ne fie no bi girlfriend aba ne ho a di fie de wakofa ana maami so onim no ana de enwo se maami ni ko home mu no ana se so oye bibi fa ho sa fe de maami na ba ho wabeka se me banie bi kura ya soma no ene wabesha eno de assembly ma o kwan se bi opamo akra no assembly man so de no ofase o se ni nwa na sie o ma ni hunu ma mi hu asem ni mu wode na sie se oni akra ni se ye ko fie wo yi ye ko fie wo ma boy ne ko adwane ga ni shedem a ye di padlock aloku na ga ni empobo ni gu ani mu ya bomu abawa ni shedem ho shedem sie and assembly man of crew assembly man wode ye ba ye bo hu ye card a ito do afọ be bia bank no owo ayi tede eti mo fa video no nto so ye kasa mo fa video na maladi ye hwe efia ye de obi ba akose on ya ye ma me ya ne se e ye obi ba na ewu ti se de na wo ka no assembly man all right okay hello Yeah. Honorable. Yes, sir. Machi. You so. Ada wo yasi ana. Obi anya wu anopai. Me pacha wo hini ni na one me ka say you are in fear TV. Kuma se adum. Last house na me never pay na free. Now honorable asema abetu e table suidi. Yes uni aketu akofa ma mi bi baba wa be hye ne dem. Wo ya we. Yes wo fa ase. Akwada ne wo hye ne dem a wo fa adwuma no wato akwada ne prum de nkrado egu pona no na eye no kre because honorable de ontumi nso so nkwase asem sa so. Open me that. Ebe to dwa mere bi etwa mu ma me na owo ba no kwa ba ma ehwe se ebe sisi nti e ka kire me ni nwie ze ukwa wo sa ne akwa no sa ye nuafo echiwade kra ade na chinchina self contained apartment ya wo mu no apartment ya wo mu no yo no abo yentie we eti akwa no efia mani sia bi mo se ma me no ko peda ma akwa no ko tene mu wo mu side baby se ma me no mu fie bi ho minu kwa fa so asako akwa na asawia so no ko funi o go shi ahin so go shi ahin na o mi nu ya sabe kan bom adma fa akwa no ko akwa mi na trafia ko be se baka mi wo fa sa se sebe on fa go kwa ma nti e da na se me da aka se ma me pa ahye be take bia me fa da bia kwa mi ma bi ono an go dina sem honorable way enti na ubetimi aka sisu dwam sabai wa no ofie wa na o first say o shedem say honorable but yen kasem bi o yesi so bi be wu wa fichira udi mpamu da o ye honorable man obi kora ko wu jurisdiction ba bia yebetimi abefrew se kohe we de wa wo fie akola shedem ya to ne punum krado guano anamo be na wutu wo kra sa wutu mi report ana onye di ya meke ana ya offer sin to twawira guso para machini asana ko to principal anim wa ba na maame no wo bi maame a ne ba no asana ko police station na na wo ka ho bi enti mi ne ko akọ fa so sa de akwa na be hedem enti wo ba ko na se pro no tell no dey see outside say but me why who sa akwa no che inside to who so mo na pie to atupu but say see na me wo ba bi site e frame say benefit web na chi na me ba no ibedu ere se atupu na me bop mu say afonda bia mu ni say ba hu so na so bi hye dem kasa bi bombo ma fe na akwa na pia ba na so na ire na de bia mo lock gate ni wo pia fi dem akọ wa sha ma ma na sa sa adma ma shawai o de so e ja kwa na se wo hye dem hye ya o ti ja kwa no so na bi sa so wo sini bo say chenchina oni ni nua na be twempra e ti media abia ma me no o take action bi o pe bia o hye dem hye ya
ma ko bo ma ko na pie wa ni otu bie punu pie but honorable what you bet me akofa police we ye honorable member akra no to fie ho a wo so bebu se ho asem ti wo bet me akọ police station say de me ofa ase ye ebet me de wo hawa ba wo so bia wo nua ba nti asem wo ye na ade hysem enyem nua ba o na wo de ana ne ba na de hysem sa branch no I only okay ya mi nua ba ene oro no na me nyana ada ye frɛ wo producer say wo se wo fa ase kura wo nim ne number honorable da do kura ba ko pe oni me nya fees out me pese me na sam kura me ka bi me wo nyana so oni me etu omumi ba kura ti bi atambi di odi nti turu sa kura ya so hunti de nti ka me pese me ka bi atik mo mo take ba no na mo ba do so ne akware so na ma yire mo ndo mo ko a na ka ba bo ade kura no na ebisi obi fie dia honorable and the frɛ wa beko sakra na didi watem nti no wonka bi but esi obi fie dia assembly my frɛ wa beko na sam de ka me ka bi na sam pa de ka me ka bi che ono na ko fana sam so fana sam wi a na ono ade na sam ko honorable hello honorable ti say nyina abai wa ne wo e ofie ho o so si Mrs. na wo fa se no e de adwuma ma ja se wo fa se ne ye de ba adwuma me de na adwuma ye de minim honorable na me no obi a ono mu media ono sara ma je no ko ba bia minim ba bia ko da adwuma won kan so ko di mate won kan so ko ewe wonim e je de na adwuma sa minim part of us what di mate wonim pa wonim na de chobada for kraba hot krom ho a wotum ko jare kwan na de twen madam what do you try? What do you try? Ah, me say, I don't know. What do you try? I don't know. I can't. What do you want to say? What do you want to say? What do you want to say? Thank you for here. Now they must sit now. What do you jump on about the best here? What do you try? What do you say? What do you wear job? What do you wear job? I'm not sitting in my corner to say ya. No said them. And I come said I want for sinners of a can. What do you say? Now what do I say here? What do you say about the try? What's up my dad? My soldier chance I'm not every to the chrome one. About the from one. And I'm catching all. Men are attacking me. But some about the rest of the chrome one. I can't know. You may not know. What I can't say. You want to make a baby. What do you want to come? What do you can't dear by? Who was good to win us out to him? What was good to win us a cup was good? Yeah, couple school in answer. Oh, me, Yabutre. Yabutre. Marcos Yade, Yabutre. Let's one rubble. Akatino. Let's one rubble. A January wedding. But young cano cray. Asem way a cosi will be fear. Was somebody my own ye beba frew. Sabeshe. Would ye be born? Was you waff as any more dinty? I be Jenny Porter said to Susan Nicodin Como. Yes, and I'm a bemano. I go for about 7 me banning free her. No one quay near fear and bannis one cock. One abri. What I send a son and crying me and another denim. We are not papa. And mamma, a bellman and no banner. And me are good anum. Miss Musabidi. Some of Debbie, Mamma and I can you say, no crappy woman. Mother. Ah, what about your mother? Then I'm on the minute or quiet. Maybe so me. So my Madame, that's what I can make. I am a book. The madam again. Oh, Madame Berkeley, you know, what will be a Nana done? Chili, maybe so many women. Master, what can't you? Mammy, Nabotre, no Nabrodi, no Quasimuno, Conya Bonibia. Nemum na said ye be, Kayana said ye be. Sebi anka we assembly mind who krom na nkwase asem se ekoso ka wo bi kra afia na we dia kwa ese boni ko todwamu a onka wo hwini ti ono abo ne de otake na maami enye yi akwada akro na wodi nkwase asem no ne maami ne papa ni wo wase o mo se ne maami won kan ne maami be ma na maami tin abema na your friend say o de kwa bana de man me pa cho picture ne we pa wulimu Abai one picture near pay and a boy. No, Abaya and picture. Nabani picture. Mommy and Shay. Okay. You default, my lady. Brim. You, my lady, Medasi. Na Abaya Nini.
enkwala bani adwaman ye ko mu ya bobu a tro ka woni afe no oh yes my lady ene na no fia so opura wodi aman oh yes dia mo hwehwe mo nsa beka o mama o jimi obi e wo wie school a ewraba wo wie school wa ko self content se mo mo tie bia me fa self content se mo tie bia ejana be ne wo ho da bi ne ho ene adwaye wo ba ko ne hwirem ba bia wo hye no tese ye bu cho se abonto yi ebi bae ene mpoma wo dem se bia babo te se wo wo nya dan papa se bia bo sili nkura wo so dot dan achie ebebu o ye bu fande ko ayi block kakra edie na me mayo na ye dwaman bebre se boys no se odada wona onya wa ono no ye o muso woduro won se krama ye so krama duro ba bia na bia wo bia no o chi ko hwe no boys ne so no duro na wo hwe ba ne to kanka bi ko mate no wodi etu onwale ye se nye mate fo nya ni anya mate fo nya me se ono ana ono ase na make malady eti ko ye odi ababa oyi afaso no anu odene na de emia ne se wodi credo alokopono no na se BBC ofie ho se bia light bi atochi ana BBC a wodi ne bebe busu ana ahon na ya me no assembly ma ho fa ase wodi ababa obebre na busu ana se wo betwetwe na gudanse mu akoto mmeko je na akaduro de gu ho anu awia na eti assembly ma ko ni mo hwene so ye ho fa ase kuro ni so wodi so so na assembly de ewo etu wo hutumi se o se okububuru nani na okoyi akwani pie na pamono tini won se masa se fi na ko ehu abie wa ye be pa akwamfo aboa pamon afia o so man strong warning na male de ko pasa assembly ma se abrantie ne wo fa assembly etu oyi nani dia asamba e be fa no ho asamba be ton mo e be fa no ho sa baba na jimia onye mistake because baby odano ehu baby agane che na ehu gane che dem maladi ya bom de ne betempu mem na me be katense wano akanta kose tese ejimifo aba mami wa brabo na wo se no be ma odi na chei woni kapre wontimi muaw se wonyi se wa waka ho wontimi nkonim be ma be ko na waka dem be ma be ko na wo chefie be ma be ko na oba se wochi edi kwase na e ma ba bi ni mudie edi nyamasam edi pa na be ma adwane akọ yi afi kwa na obi okụ school kwa de sub impeduasa ba bi okụ school kuduru pa na se wo se mate ni demo a edi wo disappoint o pa wo disappoint ho na male de ye don krafre kobra de ajeman kobra ajeman o tie ye o ka mu a wonye very very careful ewiase hwehwuma de kwasoso ba bia o dwene kwasa na se ba bia o se o tie yanka pa ye so fie o tie yanka pa kan ba ye maba mieni bi ho e wona wasere difuo take so mama lie etu o dwane ye no ni problem but one hwini na asemba me se unya kafo jajimi no ne suo nyansa ni obi ba fa ne koma ne maame para chaw ne jare ko na o jimi ne so nya difo de etu yusu a wo mu a na wo mu a wo seso a ebebua wo woni ha de ebebua wo na da sembe to hono ana bu si wiase o logo eje bra jade o che no na assembly ma sese so adam to hono moye to hono moye maledi man interest se bia ya kan bia wa kan bia da bi efie na otim no ye ne bu sefie efie ne yekom no eye assembly ma ye bu sefie o ne twom mfuru ma seye etu wonko no ko yi akoda ni mpie e bi be akoda ne hyede nye sa danachia e danachia maledi danachia efiri se ko nyina achia ezese asen na yi akadua bi esisemu e be bogu urade e be bu assembly mai be bu na sasemu etu wo pa assembly mai enkase bi obi ana tiwo na ye jamra dabi tuwana mon e obi ba enkase mfa ho na yeso koto so obi abodi se hia na wo sensuo si wudi ho every se wonim tam also de be hye ti maladi kakra meka cha assembly mai on to na mon na boy na nkasa de di fo mo ma hu no maladi ye ko emma group bi gina fie ne kwana no na yentimi nka ho ase because o mu tie pa ana mpanimfo bi a nyame ada roma yentimi nka ho homa sem kase pa da ho ni pa be fo ye pie ye na ba ko kase
Therefore, of a chat, or you must have no. Ye be po, or Sabran Terra. Yes, woman, Sabamuano. Why a criminal? And one of them yes, and conforma Marjoa. And war you more. I dear, a drone wakojana. Melody, you feel be a somudro. A man be was somudro. Now Shababa we po, you know, now Shabranton, I say, Sem Penifonic Sabranton, you know, way, Sabin Previasa, Sagani Miasa, anymore. Malady Natchez, what to Musa, or the Akon Wakasa, and I'm Baba, question them, Nadambia or them, Sabe. Na dynamo gram na de hu dan Malady ye na msikredo dan Malady enya ayo ye wo first so on say class no ye wo totopo bi wanim asa na dan wo wure so o try class da na we de mframa kasi afife kwa sada ku nyame amfefie akraki o mimi fe akraki Malady akraki da no ne ma me fie ana ne de ne fie ni abrantie na busia asamle ma na busia fie abrantie no ne wo fa ne asamle ma no o mabusia fie pe o ne twom mfuruma e hye ena bremu we ya so aye yie on the senses amu nyina tu no de wonya konya pache dan ana o shema brante o siso wonya dan ya hansa ayi o na Malady ho we dan akrake kura ana brante din kwatasem saa ne se hunu e wo fie ho eti eya asem anu odini azese etu wona mo ye because akwanyo enye bia o se ni pache latra because free akwanyina Malady free mi se fa su kwanyina o akrake trap pao Akrake o. Akrake tionyina akrake. Na do bi ba se ho. Wo yi di form kwa bai wan ti se ma ba ho. Malady first gate ye me bia curtains na ne pobogu ho. Ana yes ye bi ntie firi o nyina roba ba kope ne si o nyina tutu te sabi o sabe ayi maami me kwa so atete ho. Na memla maami so. Di fo wi. So eti ye bia curtains no. Ba ben so no so. What da from ma. If you ba penny anti akoso de obey e go fanse ma if you ba penny baby papa hontra baby a gata ni suo no edwale wie pe no so abetra an wo to ne sase memra to mesran se bema bra na mhwere nim uradi yango ye oba penny eno kwa bi bomu ase Malady naima ni bomu ase tiaja nam se na hima wadawro mu yasoma me eti fie na babo ne hye mu no o be sell life that Malady na assemblyman ni tifie obi dabi ona aso wote won te wo se wane ne ireti ho tie ona aso wote wo sese no onye sika kwa on TV o afie ne ye yom dia ba ona aso wote wo se da ne de ne dan wom te se ye kura se dan kwa me ma me da wom te wo ka se te ho but I am one say police for ya be case so be aware Malady no my di tra the police for no nya de o mehwo ni mu said ye yan hwe ndi for dabi de Malady ma me case ko ma so mo ka tell me me nua be ma na what say ya te say boy no fi on ti me ya na mbusa nyankamago na me tuma godin no na wo say do ba no pamu woni eden ado bag besi ma na me sister nyankamago ma te say me baby wo mu fi ye ho ana wo say nya ba ye ko bi no obo ne tigu na tisin na me sen ana wo say sakro no ba fi ye ho ache ana me se na ho ahọ no wo ana wo say brahini ba kwabna agema ho no he de wo na me se saa ana me black police station mu ka che me say wanya 18 years dia me ni su control be se me kura metante akola na akola betimi am ya che me oh please for so anyini eti ma me ayi be dia me ante se nyame ayi wadoma wo ma no bi eyes ebrego dia ya obi anim abre ba wo mani bi na oni pa no so obeje ne ho adifo nti ma me no hu ana o titi ni nkrabre mo eti wonya dai abai wo twese kan na odi betwa eti ma me no mpre ne nkwa wako ka be ma sha wa na dwe so ene de obekọ no nti obeye dai problem pass be se nchene omo mani nyampanifo ma no mo yempanifo no mo so dia no mo kafa ho me man de case me so no oni ho ayi kitwa na say ya no ko a ono e bia se na wotu mi na sa no be fie na be man so krade oni be man de ne ba kitwa nkwa mi ne wo fie ho no na wei no e di wakose be ma wei sa wo se no mo ye mienu ena ma me uni andi o mo ja ba ko no so oba be ma one day so ye engineer kra wei e so mo te no kota krade ena oba o ka ho ni di nkwasa sem sei ma me ne mani bi wo ho a man so ena approach for so 18 years onya kwala
Oi wonya da age. Why 18 Ghana mra amana kwan. Adabra pa bremo. My lady, me da sinyami nshira papa na ye nche ye tiefo ne ahwefo. My lady ebi nkan ma me nye moja mu asem a e wo se nka ma me otwa asem no so. Na emoja mu asem na ama ma me wotete. Ana se de wo onam se busua na ya yese ono ana ahwe ne firi nkura mu anti mo onyina ni ma ne nsei. Ende ne kwan so a ma me de wo ye ne de ne kwan so a no. Na my lady me call na bu ho ansa. E wo mu se nye ona bu na akofo oba no e de ne hyedem. Nanso sebi my lady ye keka funu ko ne keka ma dampan. Asem da ho no na bu yi ne ho firi ma nyeye. De antie nye ne se obi fi asem kra na nka wo ne ye be frɛ wo. Enti wa wu fie na ase wo mu ade enti me nka bia. Enti da be ba akra na wu da dem ende obeka de yi. O wanie ma bi sei na ma sebi ani dia ye de ma mpanifo bi du ba bia ne ato agu ba bi no. Uya honorable assembly member wo trade honorable Kotoro so hwan na se ye kan se na ase akra ni muade a male di nya ne kwan so no honorable ye hye no so onte ase a ye ka kire no ni di so de ye bo wa asemi mu onko trade police station kofa prosifo no monko male di ye ka so obi akindap obi an sei it is a prosifo timi ka se akra ni nya 18 years trade prosifo bi no akasa akra ni nya 18 years male di enya ne kwan no ewo so wanya 18 die oto aba wotimi hyemra na so kwan akrache na faso a wode na kwose dem wakidnap no enti ya abayasem mami woni ma brantie no onim obi a sa akra na adwane kra be hew dem a edi enti na mpam no manenko it is a process for gina ho ekeka sa asem we di kire mami se odi agro kra na akra metima me na nya asem a na process ni kro ka asem onim de oka process ni kro ka asem e di kire mami maladi na so onim de oka akra na firifie bosu na otwemi ensa se de abeburu sa ni ye be ka kire prosifo na ase akra na 18 ti ye no onya de oya enye ne kwan so no me de am say memu wa no om di nro na e mane de om ajeje forget ai nro no mo de na bra ajeje forget enti sankwase asem sia no mdidi enti mame se sia wo de mi wie ha ansa ma ba ewura hwe ti ase ya kane ne e kina wo so won ti ase ye fro na bo na se so obema akra na tena fie wa tena se empanisi asem ena di nipa ba fie eye de na mane di wanyem na akra ne be yale yade ka nipa ho nyem de omo nso ma ye family plan eni on fa enyem ne nto nche na ede yade ka nipa ho eti beduru be sa akwase adwumazo ano onti me hwe yade no kwabraje man eduade ne be fie ho ana wo bibia obekati mane di memra wura ne so hwe mane di hwe na nkra ban maya ne bi sabi se jimio edwaman honhom bi awura nkra no mane di hwe sabi ubewuru sa akra okofro trotro kwa ani ya wanyi ni sika no wode ne na etwembran yo ubekom na trotro kwa ya wodi met kwasiam pani ya wodi met ni nikada ne to na sankra we binom ya na man de no hu wo ho wode trotro ka sika na che no eti se kaje ti akra na de kotre da male de yesei wode a che ni ntine ne mpra no uchi asema difo kiremu ya se ema binom na gina bonten wa hwe o maledi sa abaya wei ankanya ne so be makurani enso hwe se wode ne da moto bi mu we se de difo kanda no da moto yanka ne dan na fie ni nyina mu na asambe ma u fie no hwe na ye ni ye na mu ankum nipa mu anko reporto hwe na ye fie ni ye ebisa asambe ma de se u fie efie ye de tu emsi afo mu fanto so fie abaya ni se container o se mu no mu fanto so baby akra kini nyina mu fanto so na ona bo hwe no tu ho na mo na maladi sa kwasi adwuma so kwakwa adwuma maladi ya ka che no emi yase wo ye ni photo wo wuni sa brante no trade bia no ka kire ne se kwabranje ma ka kire ne se kwabranje ma odi mate ye nikada ne to kwasi ampani yase wo do shotingo bi akwatietem na ogimi sa ye ka kire mo mo nim no mo ka kire ne se asem na ba warehouse o eti wo hwe no fa akra ne nkoma ne mame na tise da asem be ba no o tanu ba bi entwa enti za da asem be to no maladi o tenu ba bi enti sa kwabranje man wo tetre dan yase ma na wudi o mo apafira we ba na we batimi e ba ni bi ba be bobi sutro e maladi ma pa yefo e ma ba no bi ma pa yefo maladi cheze neze nei no maladi wo toten ya to sutu
ebi na kwabraji me ye se wa to bia me yeto no so ama oba yi yete se obo bi so tro ama bia ni ho no se kofie mi mpa obi ye kwabraji man wanya fufuro nti kofie mi mpa obi na panifo so tifie ho kromo panifo ho esuso nkwase asema abrante yi di so no kodi mate ano de credo atoprum no oba asem okoba no obebie no abafro no na okwa no atum sankwase ade we na da asem beba no maladi eda asem beba no so obenya je fumi ni ho kwa ukojina fie ho awusa bai se de wani adin awusa bai de me no nya dwen da na je kade wo mafu buda no eda we dan maladi se eda no ma me na na oso okọ ho kopem no ansa na kadifo ma pia na chi anyom ne kura ba no omunu kura o achi sa na nko mu pia wo tu wura dan ma no wo kura bi ndi eda we dan we di e wo mafu wo makra wo ni sese bebi maladi eda bia de parlock na tuma ansa na yakọ adwuma bia nya dan ya kan kura che ni pe tie awie anopai wa wo dai bia parlock na dam na utimi tum ko adwuma bia nya dan obi aba obetim the Manchester wuro no ama wa wani so beto wan na di for dan wei eya akrake na abaya sabi abaya wa ko secondary school awie o ma me so opese o pejaw na nkoye se won ne manko ana wa peji o mu na kire asante ni masamka etimi pejaw na wa be che sa dan wei mu malady ewo mu say ya cross dan na so no abaya wo ti self contain mu o ma me ma ba bi da wo ba bi aja na utakross etifia malady utakross to efie wei utakross be ba bem abatotrom koso obani wiram na o ni wura abaya mesh guwati ni wuram fra me fa to jimi adani yetumfo amompe ye yemu yi na mo pre ko abonte ye odim ko yediem na mo si da bi me de no me na na mpana ma me mesrew unfie sei Pachombeko 64 mema me cheo me serew hwe nwanku wate ene wufiri akwa kokuma kokɔwe tra baby nyame adom wakohunu fie obi anu se why wafam obi atɔ what the real thing in why nyame so adwuma nye obi anani nuanom kra be wu agya ne ma timi ama ba kwa engineer we awie school wo de nka wo adwuma no oso mpra wo me enku ho wo kwa kakanta se na no mama umidi na wo me say abewodo chinchin a enya abewo ma awodi dwatoa ebeba me na me ka kire wo ne da no enka ho asem biem na wo bewu me maame no na wo yes ade we a wan hwa me kwakes ka ma bi ntoduane ni because I yankwasi asem dia kra na ye no etan akoda wa hwe na won kai otumi chew so se kan we ye ntumi bo wasotoro wo ma na wo no bi abo asum da adai ena wo ku why nyame so adwuma why your fam die what you want tiasia no be what say apartment ma jano third apartment money mu not at third apartment we say no lady ne bo be den so says apartment we ne bi ntan ni ho and say wunya bi say ane bo den ejima me say my lady apartment of third jano no nem third apartment ne dance be ba no me si wo wanim ne be ba eti no obodu ko se e man mu boduku ye fre ne ye mfita no wo bo se duku no ani hwe baabi enti da no e beduru wani me ho na osusu be kire okrache power what ba se ejima mu kofia pa akoko bi ku newe se nyame adum wiase no abusuafo nyina hunu se wo ye wo fam de pese o hwe no maame wu a ye mfi wo dabi na nkra ya bra wase se jabi wo jabi ti ase ye kan de da wi sia maame se ya hwebo na wonu atumi a engineer ye pabra papa ma wo da wa ye wo hwin se ne hwin se de ne hwin ja na ni pimutie wo pimutenten sa wo mai hata so ne ai my lady eji awura ye wo da TV so wa wonim ne bia no efia ya kwaku adwuma se kwa branch man ni fie wodi mate munyi ni pie efie ofo nyina munya demonstration enyia beba yi pie wani nketenkete se e de me na di wani ejiramo a waka no wani nketenkete ya ka bibia monti ase malady eti trade ye mo munyina ase se awura yi munya demonstration pa ne free kromo enye kromo no ofre wo na won ko ba bia ne maame wo okodi ane maame de wo no ne nkan me da se ahwefo mi do bibia ase so ojibre ma ye ko hwe video no eba ye na ya ye nua be ya na se ye be ade a wo hye enya de papa se penyi etufo a hweneti ye se akola bia ye bida na so penyi ena obi nye bida ye maami ye ne otina fidiem ha se no
no ya bofra se wa eni nti no onim papa eni bone onim se ne de ubehu ni se tadua ho hia na so ochine bi no ebekwa akowie bebe se ya na omoye na bema no e de na afa kwan bone so na wasanso de abetena fide mu ase se ya yen sanso ka ho asem se ya na omoye ye kasa kire omo ntie afi de bema ne de wo mo ani wi ano ma omo de aba betena fide mu ase esu eti ni suo se bema ne twimedi bema ne nim yawo bema ebia ani ye tunefo onye na agye so obetie wakwa akwohye bema nchen hwedan ya bema de wakwa akwohyem na usa so loke ho asa so aka ho oba benkura ni adenti na mani bi etimi ma awofo nom ewo mo emo mu nu omo ho sa eno so eni hwen so obi etimi afa wa ohwe abofra a unni maame ato nananum e won sie by this time maame e wo ho eti ni sio se meba mantiti usay aden u choose bema ai ye mofre yi die na nzendi omu nsuro hwe bema yi a wudi weni to ne so yi minua obetimi disappoint what anytime nti unima de papa na hwemu na ye se maami etimi atetew utimi de sikan bia na chi utimi de sikan ebia na chi maami abofo obetimi ekunu one time wo maami ya betena fide ma se di awerefo egu ni mu ade ya ne se obekwa akoye uwie nso a wontimi nka se obepo obesanso agye se ne maami ka ena se even maami ni bie na no ka se ukofa yefu befi a menhwew ena okofa banso a obesanso ahwe ade ya no die nua ba yesre no bebi bi o hye bia no omre fie se wa ready se o person ne bema ne ntina oma bema no ene na wofo no ene na busuafo emra fie no mbe wale no no mfa no nkwa ndi busuafo ni nim se wa ye ne ho agye no sanso mfa no nkọ because si ano obi enim se abofra no o hye asemesi nsa enti se bibi kwoto ni sisi a they will hold the woman responsible se bibi koye usisi a na maame no nye beka se ono na watena ho amasa ayede ato ti ye ba no yesre no udi obi an stop no bema no onfa kwan papa no so person ne tena omre busuafo nchen no beka se mu bei menage no ho me flower yi die menage no ho enti pese me ne tena mde opa di obekwa akoye ni bia no busuafo no inform abofra wesi so tedua na odi esi weni so unye wadwen se obebobra tedua ebeye woden last obesanso di aba fide mu asese yen kan wasem mma eno kra na eyasim bibia no ye tumufo amuntie munhwe mu na muntie na munjai se mudi mema na chi no plibibi papa ema wo enye we na se oprema wo enye we na se intie yen kasi bibi bonisi na dan ya wutimu yi na ye obibia o mami o kana asemsem kwa hwia o mami be hwe asamado no wa we be ho hwe o be hwe e wasamado wa bofra ebe ye omowa ye mpese bibi besi ntino e na mami no e dia bepiem ofide ma se ye mboa no miji friends on hinini ene ni team no miji omudi enim so bitimi aye ama na bros tibusiafo
ebe gusu e di story we chi abofra ne de eso be ka bibi ekyere ye de ya na ohu wo sa nyama no ni yenso yetu no fu ebusiafo ha na medi mu ebesi hye no so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e comment section medi adikechi mami esi anasa ebesanso edi nhyiemo e wa hebio ebusiafo